Tim ini wae bang, karena nongol. Halo bro, aduh. Biasa. Wae. Ya meni hararebeug. Gue ini balik tapak nih gue aing deh. Di Gunung Kidul itu. Yang biasa wae lah. Pengalaman. Cicing sa. Sorangan kieu teh. Temen di barudak neng Arawa. Arawa saribuk sorangan bu. Milu jeung aing yuk. Ayo milu. Kesel aing we. Sama kesel itu moro ka ditu tuh. Ayo. Gue ge kakarek ya ka dia, karek balik. Kamari bisa. Di mana meni hararebeug? Gunung Kidul aing di itu tapak. Aing. Ya, alhamdulillah. Kita. Balik aja gini. Kayak sarapuk kieu gitu. Biasa beda di kampung Makararieu. Kamarnya udah. Arawa saribuk biasa sakarola. Enak kan yuk, ini cara ang namanya, itu sebuah lola. Cara ang tuh lemur. Tadi we. Nek babadilek naon ieu teh? Oh, cari tanah nama. Ajaran kayak bedi jual gelut juga. Pakai we. Makin kecil kami kubu herang. Siumnya. Dibawa di tempat ulin jadi. Hah? Boro goblok.